golubarstvom počinjem da se bavim još od najmlađih dana, znači vezano je za djetinjstvo i u sredini gdje sam odrastao, znači moj ujak je bio golubar, prvi komšija, valjda je tada krenula ta prva ljubav, prvi golubovi bili ukrasni, kasnije počeli smo sa letačima da se bavimo, znači od služenja vojnog roka, znači od neke 88. godine, znači 90. godina, aktivno počeo prve golubove kad sam se doselio ovdje u Miletić, uzeo od ovdašnjih odgajivača, počeo sa njima, međutim nisam bio baš zadovoljan njihovim uopšte i letom i silaskom i ponašanjem, pa sam počeo sa mojim kumom iz Odžaka da donosimo prve golubove, znači malo kvalitetnije iz Pančeva, znači neki golubovi Boška Ćosića, pokojnog Krleta. Međutim, s Ćoletovim golubima sam bio zadovoljan, ali valjda pošto su bili iz nekog većeg srodstva, pa su bili malo genetski slabijeg zdravlja, počeo sam da se družim sa zemunskim golubarima i mislim da moje prijateljstvo sa Međem Mirkom je i od onog trenutka kad smo počeli da se družimo, baš od tada počinje ono pravo golubarstvo. Znači, što se tiče same priprema, znanja, nabavke golubova, druženje sa njim je pomoglo da počnem da pravim i prve rezultate. Kasnije tu na te golube se nadovezuju golubovi koje sam dobio iz Kragujevca. Znači, druženje sa Šulovićem, onda iz Šapca sa Draganom Kuršinovićem, čije golubove i sada imam. I mislim da su pravi golubovi ušli tek pre jedno 4 godine u kavez, kada sam dobio od golubove od džombe. Mislim da su to ptice koje genetski zaslužuju i najveću pažnju i mogu da pruže sve što drugi golubovi ovdje ne mogu da pruže. Za golubove treba jako puno vremena. Znači, ako im se posvete više, uopšte nije problem ni spremanje, priprema, uopšte puno vremena da bi se mogli da se takmičimo. Zbog čega to govorim? Pa prošle godine, zbog samog posla, znači poljoprivreda, proširenje od onoga čega živimo i radimo i odmah izostaju rezultati. Pre toga, znači, za nekih 3 godina postignuto skoro ili 4 godina 20 rezultata i prvak opštine sa juniorima, prva kupa prvaka, šampionska kategorija. Rezultati koji nisu docifreni, ali koji su najveći je 9,57. Golubovi Zlatne Alke koji su preko 11, Zlatna Alka na 13,33. 3 generacije nekih mojih golubova koji počinju da lete i preko 12 sati. Znači, samo rad i jako puno vremena što je potrebno da se pruži ovim pticama. Ovo je moj prvi golub koji je osvojio Zlatnu Alku, koji je letao preko 11 sati. Poreklo goluba, znači ženka je donešena od Meje koja je te sezone letela, znači 3 savezne utakmice i 1 za društvo. Oca sam dobio na ležanje od Rajka Baroša i izveo ovog goluba, znači to je moja prva Zlatna Alka. Taj golub u paru sa svojom, znači babom, je lego ovu ženku koja je pred 3 godine zvanično letela 13,33, a sada ove golubove uglavnom parim dalje sa džombinim golubovima, a i prošle godine su uneti u kavez golubovi Dućine i Mirka Vasića. Mislim da je golubarstvo divan sport i da ne zaslužuje neke stvari koje se dešavaju u ovom sportu. Mislim, počeo od onog odvajanja saveza i šta ja znam, ali je zato pa sad za pohvalu i ovo što se pravi tam Balkanski savez koji će da omogući da se svi golubari budu pod jednom kapom na Balkanu i da svi zajedno se takmičimo sa ovim srpskim visokoletačima. Da promovišemo ovog golubova, pa ne samo u Evropi, ja mislim da ga ima po celom svetu i zašto da naše ptice i našeg srpskog visokoletača prisvajaju drugi pod svojim imenima.
mislim da golubarstvo u ovom regionu, što se tiče uopšte i Odžaka i Srpskog Miletića i Sombora, gde sam sad ja trenutno član, stvarno jednom velikom brzinom ide napred, jer mislim da je jedan od regiona u kome godišnje bude i preko 150 rezultata, od kojih su neki stvarno ne za pohvalu, nego i možda vrhunski, da je to ono što će da bude još lepše u budućnosti ovog regiona. Pa mislim da ovaj sport bez druženja i bez pravog druženja i saradnje nema neke bliske budućnosti ili rada. Na primjer, uopšte druženje sa mojim drugarima koji isto donose golubove, koji rade svojim golubovima, parenje tih istih letača i sve može samo da ide napred. Mlađim odgajivačima šta preporučujem? Da golubove nabavljaju od proverenih odgajivača i po mogućstvu da odu malo da odgledaju golubove, kako se ti golubovi ponašaju, i da one priče, gde se priča o onim stvarima koje nisu baš časne za golubarstvo, da takve priče izbegavaju, a malo više da se druže i pričaju o ishrani, pripremi i uopšte o lepotama ovog našeg goluba.